بله تماشاوان هجا دستوردانیم PKK'li Herêma Kurdistanê derbaasî Diyarbekirê dibin. Metin Pîranî sekreteriyê giştî Hereketa Azadî ji Diyarbekirê li gel min e. Dembaş kekê Metin Metin zerarên ku ji destwerdanên PKK'li Herêma Kurdistanê têne jiyandin zerarên pir alî ne. Lê em ji rewşa ew gundên ku hatine balakirin dest pê bikin. Bi sedan gund ên ku hatine balakirin hene, xelkê wan gundan koçber bûne, nikarin cih û warên xwe de bimînin, nikarin razên xwe, baxên xwe li ser kar bikin. Vê sekinê tu çawa dinirxînê destpêkê de? Belê ji beriya her tiştê ez jê silavê xwe ji ter û hemê bîser û bînerên Kurdistan 24 dişînim. Beriya her tiştê doh me xeber girt ku Waliya Beriya Kerkûkê Birêz Necmettin Kerimî jiyana xwe ji desta û koça daviyê kir. Em sersaxî ji bo hemî milletê Kurd dixwazin. Bêguman ev valakirina gundan ne tenê van salên daviyê de ye. Ev e wextê Saddamê bigirin û ji beriya Saddamê jî gelek Kurd gundên Kurd hatibû valakirin. Her carê dijmin bi sedemekî girê dida û hücûm û êrişî xaka Kurdistana pîroz dikir. Vê carê jî bi mebesta hebûna PKK'yê êriş û hücûma Tirkiye bi taybet dewleta Tirk her wiha Îran jî tim û tim xaka serveriya Kurdistana başûr bin pê dikin. Gelek caran me daxwaz ji PKK û rayedarên PKK kir. Me gotî divê hûn jî wek berpirsê hemî Kurdistanê ne ku pêşgiriya Herêmê Kurdistanê bikin. Ji ber ku ji bo pêşketin û serveriya xaka Kurdistan çi pêwîst bibe hûn jî bikin. Mixabin heta niha tu bersivekî erenî ji aliyê wan ve nehatiye dayîn. Kekê Metin niha wekî te destnîşankirî niha binkeyên PKK li Sûriye hebûne, li Lubnanê hebûne, li Îranê hebûne. Lê PKK li wan cihan serveriyan wan welatan qebûl kiriye, gundên wan vala nekirine, tadelê xelkê wan nekirine. Bi egera PKK xelk li wê nehatine şehîd kirin yan birîndar kirin. Li Herêma Kurdistanê ji bo çi PKK vê yekê dike? Belê. Wekî hûn ji anîne ziman bi taybet û bi rastî jî PKK bi dehan salan li Lubnanê ma li Sûrî, li Iraqê heta li Îranê man. Dema ku ev dewletana çi ji PKK dixwestin, PKK îtiraz nedikirin û hemî daxwazê wan bi cî anîne. Bêguman sala not û nehê de numûneyekê pir mühîm e. Vê çaxê Serok Dewletê Sûrî Hafiz Esad bû ji serokê PKK daxwaz kir ku terkî welatê Sûrî bike. û PKK jî û serokê PKK jî terk kir çû. Her çi daxwaz bikin ev devletên dagirker yan devletên biyanî PKK rêz û hurmet li wan digirt. Îca divê PKK rêz û hurmet li destkeftî serverî û desthilatdariya xaka Herêmê Kurdistan jî bigirin. Em li vê bendê ne, em li benda PKK ne ku çawa guhtariya Îran û Sûrî û Tirkî û Iraq kir, divê guhtariya Herêmê Kurdistanê jî bike. Kek Metin zerarên PKK'ê ku yani duwarê aborî de jî niha boriya petrolê ya ku petrola Kurdistanê jê derbas dibe hate teqandin HPG ev yek girt stûvê xwe û wekî çalakiyekî serkeftî jî bi nav kir. Yani qutkirina kûtê xelkê Herêma Kurdistanê, rewşa aboriya Herêma Kurdistanê ku niha cîhan bi tewayî di rewşa krîzeka aborî ve derbas ve bi egera vayrûsa korona li Herêma Kurdistanê zêdetir ew yek tê jiyandin teqandina boriya petrola Herêma Kurdistanê çi sûda wê ji bo gelê Kurd doza Kurdistanê û PKK bi xwe re heye? Belê. Wekî hûn zanin tê bîra be wextê referandumê dewletên dagirkerê Kurdistanê gehf û tehdîdan dixwarin li ser Herêmê Kurdistan. Bo nimûne dewleta Tirk jî bi awayekî zelal destnîşan dikir
دگوت هگه هونی سرخابونا خوا اعلان بکن امی وان بوریا نفتا قوت بکن هونیش برچینا بمرن گف و تهدیدن به وی آوایید کر لی اف توری بو یعنی تهدید بو مخابن ایرو پککه نک توری با آوایی که پراتیک بوری نفتی دتاقینن بگومان همی دنیا کریز آبوری در باست به اف کریز لروشلات ناوین جی بتایبت لحرم کردستانی جی هیه دوی همی پارتی و ریخستین کردان دستی هف بگرن و پشکریه حرم کردستان بکن مخابن یعنی پککه دوی وارده دوی نقطه‌ای ده تشتین کو دولتا داگرکر دولتین دجمن چه دی بیجه پککه پراتیکی گاوین پراتیکی وان دا بیجه دوی نقطه‌ای ده نتنی بورین نفتی بنیرن دو سال بری دیپلوماتین ترک هبو لهولیری به آوایی که تروری حجمی وان کرن کشتن و دو همولاتین کرجی شهید کتن ایجا ما بحثا گوندین باشوری کردستان کرد افجی جبر سیاست خلطیه و خطای وان گلک گوند بسادان گوند والا بو چند هفته بری لچکی سینوری حرم کردستان و ایران ده مدیره که جالی وان و هاتیه کشتن نتنی بوری به هر آوایی PKK وکاکو خدمتا کسین دیدی که نکو خدمتا ملت کرد و حرم کردستان هونجی دزانن لدنیای نظامی که آنتی کرد هیا نظامی که آنتی کرد هیا لناو وی نظامی ده دولت داگرکر هنن وکا ترکیه، ایران، سوریه، عراق حتی دولت دیجی هنن وانا لدیجی کرد و لدیجی دستگفتین کرد خبات دکن مخابن لناوا کردان دجی هندک ریخستن هنن هندک پارتی هنن خدمتا وی نظامی دکن بونمونه وقت رفراندومی مدید گلک پارتی و گروپ لدیجی رفراندومی درکتن لی داوی در تسلیم بون اوجی پیشگیری رفراندومی کرن ایجا لناوا کردان دجی مخابن ام بخوازن نخوازن جی گروبه که هنه یعنی گروبین هنه کو خدمتا نظام آنتی کرد دکن دوی ملت کرجی یا ببینن و PKK جی وانا لبر چاوی خود درباس بکن گلو ابس خدمتا بکی دکن دولتا ترکیه یعنی ایران بنیرن شنگالی ریکفتنه کی چی بویه از تیموی پرسی که متین از تیموی پرسی کو انها ما بابت گرتنه دستا کو zararın PKK destordانین حریم کردستانی ده دواری نشته جیبون دواری خلکی گو جهی خود رو نشته دواری آبوری ده نهاشی دواری سیاسی ده جی کو ریکفتنا دناف بین حریم کردستانی عراقی ده حکومت عراقی ده هاتی کرن بناف بین کاریان توین یک گرتی پیک هاتیه بپشگریا هیزین مزنی جهان امریکا فرانسا یکیتی اوروپا بگشتی پیک ها چندین ولاتان دست نشان کرن کون ریکفتنا شنگالی لیدار که به او دی بچن جبوی آودان کرنا شنگالی لسر عرده کار بکن نها دیجبریا PKK جوی روشیره و هر وها لسر عرده جی خود نیشاندان وکه هیزک هشتا شعبی دوی درباره دجی نرخاندناته بگرم فرمو که کلمتی بله بلکه هیا وجه هیا بالا وجه کشاند پشتی ریکفتنامه هر دو عالی بغدا و هولیری مداخگانیه که پیشگیری ده لسر ناوی حرکت آزادی جبرکو همی دنیا دولتین جهانی یکیتی اوروپا نتوین یکرتی ولاتین عربیه کنداوی و هر وها هرم کردستان و بغدا ریکفتن کرن دربار شنگالی ده اف ریکفتن چیه؟ اف ریکفتن دخوازه شنگال جنوب بیت آوادان کرن خلک آوره و دربدرین شنگالی ورن جه وارن خواه کی لدیجی وی ریکفتنی درکت؟ امی بالا خواه بدن ایران سری ده ایران لدیجی وی ریکفتنی درکت هشتی شعبی لدیجی وی ریکفتنی درکت نوری مالکی و عبادی لدیجی وی ریکفتنی درکت مخابن ام لبنده بونکو PKK جی یبش جی هر وها HDP جی çünkü hun zanın HDP جی dijayeti ve rekaftini daxuyani daya ام لبنده بونکو ev جی pişkiriye ki deyinin le mukhabın ev جی veka İran
وەکە هەشتی شعبی وەکە نوری مالکی وەکە ئیبادی لە دژی وێ ڕێکوتنی دەرکەتن بەڕاستی ئەم شاشمانە ئەم شاش دمینن تم کەنگی کوردستان گاوێن خۆشک دابێژە ji bo berjevendiya milletê Kurd ji bo berjevendiya hikûmeta Herêma Kurdistanê gavên xweş ba davêjin tiştên fermî ava dikin mixabin PKK dîsa dijayetî dike esas problem di serî de jî xuya bû yanî wexta ku şengal ji aliyê gebeşe ve teslîmê heştê şabî hatiye kirin vê çaxê jî xuya bû yanî PKK divê ciyê xwe li nav Kurdan da bigire yani gere pişkiriya hükümeta Herêma Kurdistan bigire neku heştê şabî neku İranî çünkü em dizanin heştê şabî û di navbera heştê şabî û Daişê de tu fark nîne lê mixabin PKK pişta xwe dide heştê şabî li gel İranî kar dike û dijayetî hikûmeta Herêma Kurdistan dijayetî vê rêkevtunê dike em vana rast nabînin em vana şaş dibînin û em dîsa gazî û gazinîca xwe li wan dikin ev siyasetê xwe şaş dev jî van siyasetê xwe şaş berdin cê we cê Kurdistanê cê we xeta millî ye cê we cê neteweyetî ye gelek spas Metin Pîranî sekreterê giştî Hereketa Azadî kuj Diyarbekirê tül gelme